Эфирда Чувашиен каларама маллады затпар. Книге юратса парнелем шакятпа пөдемтенжере игбинде вуникамы шулдан байыр деген акция шузырнех Чувашинре библиотека земде хучнашы. Камол таваган зенжен терле пиджет каларамне теп хулари вулавышсен пірле живенжеде хаваспах ежінжеш. Пирен телерадиокомпания решлигензе муда шерытла книге леш сабаджиш. Илемле литература юмахсем, школ программинчи хайлавзен пухизем, терли энциклопедия, коллектив рашер жирим итлашин. Переге книге илзе келегенземде, библиотекана вуна каларым парнелих книге парастегенземде пулна. Кивелзе кайна шедельне книгезем мар. Хышне бірне переге хутыца вуланы да, шыннебек тезінде юрать. Хайвағыденже шүлікшінже чизумлы вырында пулны земде пур. Утпиземде узы гурчырдезе, шак книгезіне езелестерімірін. Дүнда чувашлы де бор, вырыслы де бор, пілмелі де бор, козақлы зем де бор. Взем интереслі пулі детпертада, еп хам енжен шакна қаласа қарашан. Ебі хайвығыдінде жәндік пирін келде пиди пызык библиотекаче. Вара онда классика да бор, хайвығыдінде бірді ширын зайліне вал книгезіне, шазине хамыр Варнар районинчи библиотекана кайза барастерім. Вара ондихни илзегарымда шельмари гузене пама деше еп калабінде. Шинземде улатчыр, курчыр, манкилде, перингилде анжақ вұртсан, вал онбайынде пір, ебіргіна ұзы курат, пір шинземде улатчыр тезе. Альбина Фомина корреспондентын тыван ялінже, Варна районенже пугангасы клубінже уже библиотека ішлет. Ялшинезем онда келде книгезіне бірза ғураща, кымылдываганзем илзе гаяща. Книгедыца вуланы интернет ушлығенже түрлі хайлав шыгілженебе неепледе танлажайме, теші ыры бұжарыва худшыннезем. Эбір күмбек акциясыне унчен дейіртергелене. Эбір нигам каласа кетмезірек. Күнде бітім раши реакция болады. Унчен эбір пәлдіргіна бұлмары үнбеке. Коронавирус бірге қашын жыл ден беке ялды библиотекасым вали жулдалқыра икшер хүчен кенегезем пұғаттымырчы. Вара візіне коробказе тулдарса ялды библиотекасыне ызадаттымырчы. Үнбеке бір двады білік жыл эбір шамбек хамыр акциясым ергелене. Пирен телерадиокомпанияре пуғынна шырытла генегене хаваспах ежінжеш фулавышра. Кашнен хыйне келешеген авторы, юратна генеге, уйрымақ кымыллаган хайлаве бур, кундавара суйла да суйла, тереш хабартланса. Хулара бурнаган земде акция бірге білзен харбар хый келенже кенегезіне суйлаза библиотекана илзе гилне. Шул сиренех шак акцине ебір худшынат бар. Булаганзем хавастанза книгесем келсе барашы. Хыш бір книгесене шиннебех парнелеші. Хысем буланызем де бор. Келде шүлікшінже ағалюзы зран бұр чырдезе, үтезем де була чырдезе, бірін бада келсе барашы. Кунда ишлегензем каланыдырық парнелих книгезем фонтра вырындубеш, ажа-быжа литературине ешлышем езіне де бареш. Нарызын вундваттымыжа пөдім тенжере книге парнелемелі кун. Шагуява жутлазагалараганя Америкаре ажа-быжа книгин сайтне ергелене Эмми Бродмур. Міншін бір-бірне книге парнелемелі кун жүк, тезі итні бірінже унран ывылі. Ундамба вадырытла шыржыв, нарыз уйхінже шаг акция худшынать. Чувашенгаларым валле Алиса Александрова, Вадим Владимиров.